Emizaano eri kumanywa nkaramine tournament y'omurundi gwa nkaga na gumwe kandi erimu omuzaano gw'omupiira gw'ebigyere hamwe n'omuzaano gwa chess neija kutebeekanisa bw'ishomero ry'Ibanda Secondary School bwanyuma y'ishomero eri kuhamirwa abatebeekanisa b'emizaano egi. Afrikana twemereireho ry'omuhwezi wa mukuru w'ishomero eri nagira ngu Ibanda Secondary School yatandikire enteekateeka z'okwetebeekanisa emizaano egi. Turiyo nitutebeekanisa tiimu yitu first of all kureba ngu nayo yazaana gye kandi turiyo nitutebeekanisa omwanya gwitu kureba ngu abantu kubariize bagira omwanya murungi ogubazamu bagira obuteeka. Ogu nagira ngu emizaano egi eine ekigendererwa ky'okutunguura entaranta z'abeegi omu mashomero gaabo hamwe n'okwongera kukuza emikagwa hagati y'amashomero aga. Abaana b'amashomero ga Brothers of Christian Instruction twine ekigendererwa ky'okugira ngu bamanyane ahi barabugangana hoona babe nibabaasa kuyambangana n'okumanyana. Emizaano egi erikuza kubaho hagati y'ebiro 25 by'okwezi kwa munaana hamwe n'ebiro 3 by'okwezi kwa mwenda neija kwetabwamu amashomero 10 agarimu Ibanda batebeekanisa St Mary's College Kisubi, St Henry's College Kitovu, Lamina Chotera, St Charles Rwanga Kasasa, St Edwards Bukumi, Caltech Academy, Uganda Matters High School Rubaga, Kombono College Kambuga hamwe na Nebi Town College. Uganda Matters High School Rubaga hamwe na St Charles Rwanga Kasasa nabo bine bikope basingira umwaka oguhwire. Abwa TV West and Aloysius Byamukama.